Hello ma'am, ngasi video sidi akoina connect mobile store gi mic de gi lekai lekai de chalaga giveaway to bagi part 4 ni. Part 4 is going to chat katori ba lekai ase wangkhai de ni. Wangkhai is a chatri mamang akoina kadai de chatli kamai to we have gi vlog ni ko ngasi video sa dona wari petani jarake. Video ji hodri mamang da atom dum gi lekai sino ko gi video si commentation bira matang na akoina karam ba lekai de laaga giveaway to gani have se khan ba line ba ida makta. So akoina smana lekai de chalaga giveaway to bagi part 1 da akoina chat ki ba lekai to yairi pok ni na tra. So yairi pok ki Taido club na ko gi video se u badagi akoina football tournament ma se li hari tournament sida khoi invite to biri adu ga khoi ahan bada yari pokta hai tare tournament adu bu yeng ba lai ba audience myam singi marak de ga khoi miyoi 10 mo khatlaga sports ke related oi ba question khara hangaga giveaway to gen khan bane ba adu bu parak ta bari janam de khoi giveaway to ba ngam hautre adu ga khoi wangkai ta na mo ka haigalak ba matam na numidang adum tagre ko waras wana khoi wangkai si yoshele yoshin ba ga khoi live se thaba matam da minute 5 10 pha de mi sing se matang yoshin bire adu ga minute kun pha de da winner miyoi 10 se sugre wangkai chungnaw 11 support to ubada dukimada harauki adu ga ngasa ge khoi yari